povećanje došlo kao posledica povećanja prihoda koje dobijemo od drugih nivoa vlasti, to jest od Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije, ali isto tako i od povećanja poreza na zarade. 3 milijarde 450 miliona planiranom budžetom, 3 milijarde i 600 miliona sadašnjom odlukom, povećanje poreza na imovinu koja danas iznosi milijardu i 200 miliona, moram da napomenem da taj porez se drastično povećava u prethodnom vremenskom periodu iz prostog razloga. Ono što stalno ističemo, to je nova gradnja u Zrenjaninu, kako stambena, tako poslovna gradnja, da omogućava da se povećavaju prihodi budžeta, ali naravno da su mogući i sada i veći rashodi. Sadašnji budžet je da 8,9 milijardi, ja ću podsjetiti da je on pre nekih 6-7 godina iznosio 4 milijarde, što pokazuje da je to drastično povećanje, da ne pričamo o periodu iz ranijih godina. Ono što moram da istaknem da smo opredelili sredstva za izgradnju vrtića na Bagljašu, za nastavak rekonstrukcije zgrade Zadružne banke, opredelili smo sredstva za nastavak radova na kanalizaciji, za proširenje kanalske mreže, izdvojili smo sredstva prvi put i za rad školske zadruga, želimo da pomognemo školskim zadrugama, želimo da oni podignu svoj rad na viši nivo. Moram da istaknem da na današnjoj sednici smo usvojili još dve odluke koje mogu da istaknemo od 75 koje su isto tako bitne, a to je da za određene kategorije na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije smanjujemo sa 20 na 10% njihovo plaćanje prostora koje koriste za funkcionisanje, pričamo o raznim udruženjima, od slepi, slabovidi, gluvi, nagluvi, znači tih udruženja, ali i veoma bitna stvar da današnjom odlukom ulazimo u završnu proceduru da Dom vojske bude u vlasništvu grada Zrenjanina, koje ćemo otplaćivati narednih 5 godina, jer je takav dogovor sa Direkcijom za imovinu Republike Srbije i sa Ministarstvom odbrane.